Zdravo ljudi, danas ću vam pokazati kako da kompresujete svoje video failove, a da ne izgubite uopšte na kvalitetu. Koristit ćemo jedan program koji se zove Handbrake. Znači, ono što vi trebate da uradite je da odete na Google, da ukucate Handbrake, kao što sam ja već ukucao, i prvi rezultat koji vam se pokaže će biti Handbrake Open Source Video Transcoder. Kliknite na taj link, imate ovo ogromno crveno dugme da biste ga skinuli. Kliknite na njega i kliknite Save File. Nakon što vam se program skine, pokrenut ćete instalaciju, kliknuti Run i završiti s instalacijom. Onda ćete otvoriti vaš program, Handbrake. Sad, kako se on koristi? Kada ga prvi put otvorite, vidjet ćete poprilično jedan jednostavan interfejs. Kada želite da ubacite svoj video, kliknut ćete Source, oći ćete u File, Open a Single Video File, naći ćete video koji vama treba, i evo, pre nego što počnemo, pokazat ću vam koliko je on zaista velik. Ovaj video ima 25 MB. Dobro. Uzet ćemo njega, ubacit ćemo ga u program. Kao što vidite, on ga trenutno skenira. Oći ćete na video i u ovom ovdje delu jedino što biste trebali ovdje da radite je da pogledate u kvalitet. Kvalitet biste trebali držati između 20 i 30 RF-a. Ja ću staviti na 28. I kliknut ćete na ovo dugme koje je Start na vrhu. I da, zaboravio sam da odaberem destinaciju na kojoj će se sačuvati. Čuvat ću ga videima i file type kompresovan wildlife. Dobro, save i započet ćemo sa kompresijom. Kao što možete vidite, u donjem levom uglu će on započeti sa jednostavno kompresovanjem video fajla. I evo, završili smo sa kompresovanjem našeg video snimka. Kao što vidite, ranije je onaj video bio velik 25 MB, sada je jedva 8 MB. Sad kada budete kompresovali videe koji su veličine više gigabajta, vaše video će se smanjiti na više stotina megabajta. Sve za ovaj video. Ostavit ću vam link u opisu ovog videa i to je sve. Ostanite uz nas za još